And then so yemu akwaba titiwu ne wo a wahwe ye fidjuada bepem ne no aseda ne nkomo so wo je breshe ye bribia 5 minutes wa won say ye nche me so ya recommend mo bi so se fia ne doctor juada de ko si fia da bia no nya doctor foforo mo ba ne be di apomden hu komo wiki mu nyina ye ne ya sponsor Endpoint Homeopathic Clinic Dr. Penny Dr. Dubuatin na kasafa vaginal discharge ehun wa kire ya de pa ne de no sutie enu ano nanko ye didi akomu sa nkomo ne yeda dog ye mu akwa bene ne na se na wotwe mu nkomo a woni yedi ane adesua odi amaye me ehwe treatment no etese me say ye starting free say bia manya discharge ma working in a pharmacy shop a eno ye yo me da se pa na wadaroma em say na enu a de obi otie ne wantie se de bia ni pa foforo betie mu ye wo ye pick course wa Adom who say every day bia ni pa foforo ba nti ana me pese me take advantage na metimi refresh kaka yedi nkomo afa vaginal discharge na ye first time awutia wadaroma yedi nkomo afa discharge ho say ensuo egu oba no ebi ye normal ai bo oba ase ho ban efiri mmoawa ho because a ma wa larger genital surface nti the tendency say mmoawa be ko oba ase no ya na edoso yie na emom se ensuo egu no won se scent wo mu a e kire se infection wo won se nso na gu na afedi e doso scent kire se no there's a possibility se yade wo anase won se texture no asesa bo se afi nso no aye nso egu no wutimi de onsa kra te aye se de afedi aye se creamy bi aye se cheese ni sa no ma no a eno to so fa bomod ne ko hospital anase won se afedi won se wase ne kekaw anase won se wase no aye kuro anabo so wase ne femfem fa bomode ne fa kɔ ayasabia anase wo hunu se nsuo na egu no kala na sesa aye yellowish aye green aye seya eno so no ya de a wo so de kɔ ayasabia enne be mu hunu se ebia wo de ne ye infections ene ye kire the causes e normal de infections ne ba no ye di nkomo bebre ye se namu yarewa ebitimi kofa ba ne nyine nyina so na ye namu yarewa ene de ba obi ho na nya namu yarewa na de aba obi ho na ya infection wo na nya infection nyina na ye namu yarewa ye wo non sexually transmitted infections and ye wo sexually transmitted infection ye said di nkomo fa say obi ho na ono a de no ma hyehye na se eno so etimi ekofa saa wo ye nei etimi de ba ana obi wo kra na family planning bi na wo yusu ehun sunsuanso no nti wa amfa ama hospital wo hunu mpo say planning no a bi a wo ye de bo ho ban na hun sunsuanso de ma wo nsuo no obi so wo kra ye said di nkomo fa say obi wo kra na diabetes ampa sikire yade ye ewo so a etimma nsuo gu na wasekeka wo be ye num aduro anum infection no nyina enkoda wo be hwemu no na ye sugar yade e na ewo so e na yasa ye kan se wonya sa yade no na wanhwe antu ase a etimi ekofa oye ne bebiribere wo etimma nsuo begina wo kusua ho ovarian cyst etimma nsuo begina wa wodiem endometritis etimma nsuo ebegina wo tubes nim na cause scars na eno no o se ma cervical cancer yes cervical cancer no say ye moawa a ye friend say HPV ye human papilloma virus eno pe gonorrhea ntimi ko fa cervical cancer ma chlamydia ntimi ko fa ma yeast infection ntimi ko fa na mom moawa bi ye friend say human papilloma virus eno no ye virus enti ye omone bi ho a ye fungi e bi ye bacteria but virus do ma no den omo na timi kofa saa kokoram e ba beto oba wo dia no nti yenhwe treatment no na momo no wunya saa de we ya de mesere wo se menua ba a wutie me ana menua ba ma wo susu wutie ka kire wo yere se se enso gu na se keka no na ohu bibi wo ne ho a mesere no a enye drugstore asem enye pharmacy adwuma no the first thing na oba no wo so wo hunu ene se e de poten e na atochema ewo mase ena nti ama nsuo gumi ama maseke kame ama awo kra ntimi mma ama me menses ne kra asha ase se eseye hunu saade na ansa enti wo de ba hospital a ye twa mfonini wo da ho ye de mfonini ye de machine asi wa ya ase na etwa wo de ni mu nyina akyerew na akyerew se obi a infection ya infection test ya wi infection wo ho na mmom wo infection agina wo de anim wo de na agina nkosua ho wo de na ko gina wo tubes nim wa hunu na akono maduro be na akono mo enti oba bi wo wa no maduro all her life treating infection no aye adamant enko
ama say say na wale in fact e manyi sen kura ntimi mma end point say obetimi aso yahwe ana hospital ben wo no fa kɔ hɔ na ɔmo hwɛ ma wo ti ade bi ha obi a opese oni medi nkɔmɔ a end point ye nyi consultation opese oni edi nkɔmɔ a eye free of charge eniti hospital bi wa nka ye specialist nko obi pese obeche hye de yade mu che no a ye 200 before be hu doctor 500 ye de no ba ye branch bi a say ye kumase takorade eye enzema eye spinter shell signboard eye tema committee 22 eye techiman hensa frɛ number yi so da me ne woni nkomo 101 0244 86 70 68 0244 86 70 68 yada se yada Dr. Dubuati ase na wotwi mu aboa yem pa de na wo ka kire no nti de obeka kire na ne se wo be kɔnat na ye ho na yare bia ha wadwen na wotimi ahwe wo mu nti na yetimi di sa nkomo yi mede de afia amankwa tamaklo na wotwe besimu nkwa hoden ho a ebeto aso